ngiyakhetha inkosi enkulu amen. Amen. Sicela umshumayeli wenkosi wamkhabela asontoza lesabatha inkosi embusisa amen. Umthandazo isabaka yini isabaka yonke baba yisambulelo sisihlabelelo somthandazo isabaka sihlabelelo senkumbuzo izulu senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kakhulu kulo Bantwana bakaNkulunkulu ngizocela imvumo kubashumeli benkosi balapha ukuthi ukhona ukuthi njengoba sila kuloluzi obaluleke kangaka kufanele ukuthi abantu abafika khona bazi nokufanele bakwenze noma fanele bakwenze. Sithunywe ukuthi utshelwe abantu ukuthi la kufanele bakhulume abakuthunywa bakubo nabakuthunywa uNkulunkulu. Bese kubakhona-ke izinto ezisalayo ezifika namanazarete etholakala mhlawumbe asuke engazona ukuthi nomuzi wehlukile kunamathempeli abahleli bekuwona. Lapha njengoba ngithi ngicela kubashumeli benkosi ngizodlula nje impela endathu ekhombisa ukuthi benele abantu la basebekhohlwa ukuthi kufanele phela imithetho kaShembe siyigcine. Kuyiqiniso lokho. Kunezwe lithi ngolunye usuku khona inkosazane yenza yonke imisebenzi kaShembe la ihlabelela isina yenza konke isikhathi senkosi la yahamba emhlabeni. Mayisifika ngale yafika yaboshwa ukuthi lingasiphathi isihlabelelo. Manje-ke lokho kukodwa inkosazane esikhuluma ngayo yabuya yenza kodadewabo yazothi ngicileleni into ethele enkosini intshela ukuthi ngiboshiwe angifikanga la ngiyakhona ngenxa yokuthi kuthiwa bengasiphathi isihlabelelo. Shembe wabe sephamisa isihlabelelo sethi naso isihlabelelo thina boShembe sesithaka abayosithenga bamthengele sesosisa ngokwasemweni kuyena. Manje-ke la uthola ukuthi iningi noma ufike enkonzweni namakhosazana awaphathi ihlabelelo. Manje sekukhona nala ehlayisuthini futhi uthola ukuthi ayiphethe ihlabelelo. Uthi isihlabelelo isona sango sala enkonzweni
abakini la befunda khona ngesikhathi ufunda nabakini bafunda kuwo manje uma ungasiphethe isihlabelelo uthi abakini bafunda ngoba kusenkonzweni sonke lapho lafuneka sidlule kuwo okunye bangahlukumezeki abashumayeli benkosi njengoba nibona behlengwa abashumayeli besukuma bebahlenga ukuthi abantu abashumayeli abangabhinqile abasusondela ngapha bayeni kufika izwi lathi labashumayeli ngomthetho ngaba baphathiswa mshindenge baneliso abangabhinqile ngani ngoba baphula umthetho kaShembe bewazi manje ke bese kungathi abashumayeli babahlukumeza abashumayeli mabe bebathatha bebasale labo abangabhinqile bebasale bebuyisa ababhinqile ngane kanti yizwe lafika ukuthi bayazi abashumayeli ukuthi umthetho wala ekhaya ngesabatha umshumayeli uyabhinqa akekho ongakwazi akwazi umbona umshumayeli ephethe isihlalo sikababa noma itafula likababa noma yiladi engalibhinqile ibhisha akwazi umbona lokho afika lekhaya manje kungani wena ukuthathe kalulu ukuthi mawuza esabatheni umshumayeli uzungabhinqile kungani ngoba uyazi umthetho unalo uyasina uyaziwa unawo mabili mathathu mane awu 5 kodwa uzongena enkonzweni ngebhulu wazi lapha khona okhokho bakho lapha abangalazi balona ibhulu ababebhi uze kuwo manje ke funa sikhulume lokho ukuthi ngelinye ilanga abashumayeli sizani ukuthi manizala nazi ukuthi funeka nibhina noma yini ngokuzwa nje umshumayeli eshethi umshumayeli uma sekuzolanda abantu abangasekho usuba sekhaya umshumayeli ofikile ozothatha abantu kulo mndeni ufuneka bhina uma ezothatha abantu lezosiza umndeni loyo ofikile uzolanda abantu abadala sebetabalanda ufuneka bhinqe lo mshumayeli kungani ushoda ingoba lumgogodla ibheshu ukuthi lumgogodla ebhinqeni liyimvunulo yesintu njengoba lapha sila size kubantu abangazi lutho ngalokho uqinqiqethe esibona bonkosi lokho baNkulunkulu emtasidule lokho singabhekani kabi singathi ngathi siyasolana cha sibekana entweni ukuthi sesijwayele emathempelini ethu sijwayele ukwenza lokho ngoba simlalelanga inyanga yezulu khuluma ngiyacela ukuthi ngosuku olulodwa ungenani ibhinqana ngosuku olulodwa ibhinqana yazi yathi akushiya ukuthi hambani yothenga imsiko kone kodwa kuthiwa kwazi uhlabe embuzini ekhaya thola abantu bafaka iphandla ezandleni yathi siphi isikhumba salombuzi ngoba ufuna ukuthatha isikhumba lasembuzi ufake esimene siphonga khulumani ngoba siye entabeni nje khona bazobe balandela uShembe ngamabhulukwe nango-jean nangodangala nangalokho kodwa uShembe uzobe ebhinqile ekhephuka kodwa wena umlandela ngebhulukwe yini ukunganaka unganake kuyisono bafowethu unganake lapha ke sendaweni elikhunike lezwe unyazi lezulu bafowethu ukuthi abantu bakithi sizobageza sibathethele amacala ababewenza longile ebusweni bezulu nasephuzwa kaNkulunkulu funeka senze okulungileyo ngayibona inkosi sesizocela-ke kubantu bakaNkulunkulu ukuthi la kuthiwa kufuneka abantu bacacisele abantu laba abangazi noThomas nabasaphika le ndawo kaShembe ukuthi bazi kuzokhuluma labo okufika uShembe kubona ebusuku wabatshela ngalo muzi okhulume ngekhala emphefumulo mususukuma uzokhuluma uphume eceleni ekhala emphefumulo uvembele abantu ofuna abakhulume njengoba niyazi bashumayeli umuntu ongaphelele la ekhaya akakhulumi ayiphatha inkonzo umuntu ongaphelele ekhaya iphathwa umuntu inkonzo yomuntu ophelele kodwa la ekhala emphefumulo kufanele noma imphi umuntu othunywe abakuwe izwi lapho uNkulunkulu noma imphi othunywe abakuwe awusiyele ekhala emphefumulo uyokwenza ukuthi kufuneka bezwe abantu ukuthi ukuthunywa umuntu osuke eLimpopo uthunywa umuntu osuke eCape Town ethunywa abakuwe lo mzi usuka phezulu ezwini walokho lapha waziwa abantu abangakholwa akuwona umzi wamaNazaretha agqoke ingubo emhlophe lo owawona wonke umuntu ophila ngaphansi komthunzi welanga owumuntu nje lo muzi ayibona inkosi ukubona khuluma bona ibona sebesedlula ke manje abafika uqala lathina singaboni sesedlulwa yibo laba ngakholwa bakhuluma indaba ezinkulu ezingake singazazi basitshele ngokhokho bethu ukuthi thina sikhuluma sigcine ngokhokho kanti bafika labo bathi ngikhuluma ngengane ezifika izona niyeke thina singalese onozalo swahlupe khuluma ngalezi ingane lokho ke bafowethu sishoyo uzokhuluma umuntu ngento akhuluma ephathi ikhala emphefumulo hayi ephathi ukuthi uShembe uNkulunkulu sakho akekho ongazi manje ukuthi uShembe uNkulunkulu sesiyazi sonke ukuthi uShembe uNkulunkulu ukuthi uphendulile waphenduka wabona uNazaretha so ukuzwa ngelilanga lokho nawe usugqokile ngomhlophe waphelele okwamanje kuthi wakhuluma ukuthi batheni abakini ngekhala emphefumulo hayi ukuthi batheni abakini ngoShembe noma ngamathempeli ugqokile ngomhlophe sikhuluma ngokuthi batheni ngekhala emphefumulo noma uNkulunkulu utheni kuwe ngekhala emphefumulo labo ke so abasondeli ithuba labo ukuthi basitshele ukuthi batheni laba abayisilisi inhlayisuthi funeka isondele ngapha mayizokhuluma
semanje izindaweni ngapha ingabi ngapha bekhona indawo ozokhuluma nje asukume eze ngapha ozokhuluma ngekhala emphefumulo ngaba umvangeli naye oze ngobe ephethe indaba ozokhuluma ngekhala emphefumulo ngaba umkhokheli naye eze ngobe ezokhuluma ngekhala emphefumulo sengiphetha kabatala kaNkulunkulu uShembe uthe siyabonga abashumayeli mabengaka nabakhokheli bengaka uthwele livangeli lifakeni emathempelini eniwaphethe ngoba akekho omnye olifaka ngaphandle kwenu bashumayeli abakhokheli balifaka ku14 nani nilifaka emathempeleni kuzonke umuntu niphendele nilifake ku23 nikhulume noma ngabe khona umuntu ongayifuni nikhulume akushaye mayethi ufuna ukukhiphe ubuye uze sokuyo yakuShembe ngoba umzi kaShembe ningesaba ukukhuluma bashumayeli kuthiwa bayikhuluma emathempeleni lento sitshele nina nihambe nayo niyoyibatshela abantu emathempeleni bashubeka abantu endaweni la ngosiza abanawo cela ke kube njalo amakhosazana naye maye khona akhulume bonke abantu uma uhlabelela mase kufika umbhobho ume uhlale endabeni mayibonke Nkosi makube njalo ke Nkosi yokusisa amen Bathandeka ngafika ekhaya ePray nami sizimbwembwe ngafika ngomuzi ekhaya wasekhaya ngakwazi ukuba sembobheni ngamnyango size ngihamba ngalo ngalonhlaka nasheshe ngaphendeka ngiphenduke kwaba uMajiya ngizobika inkani yakhokho bami abahamba bengenkani bebile kungazwakali emndenini konakele izinto noma sekhonjwa thize bezakithi azenziwa uShembe ungaziphezulu beqinisa amakhanda ngibikela ngisho abagcogco bakithi abadlula bengakwenzanga lokho ngikhala ngenkani kepha ubaba uMajiya wakujika lokho wathi imali enkulu ibona iningi abathandekayo ngifike ngokuthi nawe umuntu kakhulu ngoba ngangela ngishonele ekhanda washonela omkhulu kwenza ngwana ngasasa wathi uMajiya wona ungumndweni bathandekayo ngifuna ukudazikani ngoba bayesho ngenkani ngahlonipha ngalelo sonto lahamba ebuhleni ngayikhethi basisephambili ngamlela uNkulunkulu Nomkhulu wakhe ngomdwala wathi uMajiya iyafana ukubona nomdwaleni ngoba wayena esadinga ukucentela indlela bathandekayo ngolesibili ngiphuma emanzini ngambona omkhulu wehlele ekheshini njengaleli njengoba kulekho ngitshengiswa ngaye kuthiwa ngiyakwazi ukudlula la esengasekho emhlabeni ngithi abathandekayo bengayithatha incane lendawo kodwa namhlanje ngizosho ubufakazi ukuthi ngibona indlozi kakhulu abantu aMajiya akwazi ukuphendula isicelo sami nesikhalo sami ngoba namhlanje ngiyiNazaretha ngisabe amen ngithi ngiyacela uNkulunkulu angikhulule njalo ngiphe ukukholwa okuyiqiniso ingabi ngifake isifatsho kuNazaretha ngikholwa uNkulunkulu ophindisayo ngikholwa uShembe ungaziphezulu ekho uNkulunkulu engisamlolile ngaphandle kwakhe Ngikho umndeni wakithi kaNgwengwe nabagcogco bakithi abahamba bengamlalanga uNkulunkulu bayasithuleka ngo-2016 ithi uShembe aze bakhumbule lokho esakuthembisa sasizokwenza phambi kwesicelo songaziphezulu sizoqhubeka siwumndeni siyacela uNazaretha aqhubeke asigone asikhombise indlela okuyiyona yona simthande uShembe simkhonze ngeqiniso ngoba uNkulunkulu uyindlela futhi uyiqiniso amen Ngiyakhetha inkosi yasebuhleni uNyazi lethu. amen Lokhulumayo uphumlano kaMgobhozi ebhasini obizwa umchuno siqhamuka endaweni yaseMkhomazi ngaphansi kwenkosi yakwaDumisa kodwa manje sesakhe lapha ezweni lamaqadi amen amen ngizocela ukubonga ikhala emphefumulo ngakho konke enisenzela kona singabantwana sibancane sisebenza phakathi kwekhala emphefumulo kuthe ngolwesithathu oledlule ngiza khona lapha ekhala emphefumulo ngangenelwa ucingo bangcwele ngingakaze ngi-apply ndawo ukufuna umsebenzi kodwa ngangihleze ngifike ekhala emphefumulo ngicela uShembe asikhumbule ngokuthi sikwazi ukuthi sithole amandla ukuba sithethe amacala emndeni yethu amen ngathi ngisendleleni ngiza lapha ngangena ucingo ungitshela ukuthi bathole i-CV yami yokuthi ngifake isicelo somsebenzi kodwa bangcwele ngingakaze ngi-apply bangifonela ukuthi bangicela ukuthi ngolesihlanu ngize ngizokwenza i-interview washaya uLesihlanu ngavukela khona mangifika khona ngathanda ngenza la ekhala emphefumulo njengoba ngifonele ngasebenza ngacela ukuthi uShembe uyena futhi uhamba phambili
ukuthi mase ngiyowenza i-interview ufike uthole umsebenzi. Amen. Ngifike khona ngifike kwenza i-interview kwangayona futhi i-interview kwakuxoxa nje okujwayelekile. Kwathiwa hayi umsebenzi uyawuthola namhlanje usungaqala ukusebenza. Amen. Uthe ngesonto kade kuzohanjwa kuyohlela umshumayeli wasicela ukuthi ucela sikhiphe lokho esinakho ukuze sikwazi ukuthi sihlangabeze umsebenzi kaNkulunkulu abawucelela ukuthi ugcine ukuhleli. Samile ngaleli umphefumulo wami kuthe usuku sengilele ngabona ushembe uNkulunkulu unyazi lwezulu engathi ngila ekhaya umphefumulo phambi kwesango ngazuthi kusale isango lelidala. Ushembe uqhamuka uhamba nabantu abayinqwaba abaningi abanye bahambe beqhamuka emaceleni uhamba phambili ephethe isambrela esimnyama behamba behlabelela labantu beza bezongena endaweni engazi ngithi ilapha ekhaya umphefumulo ngoba isango lakhona bangathi isango lasekhaya umphefumulo elidala. Kwathi ngenye imibandwele sisebenza kakhulu phakathi kwalomuzi uNkulunkulu siyimisela asitshontshele impilo yakhe yasezulwini. Kwathi ngenye imini sikade sisebenza futhi semlele ebusuku ngibona siqhamuka ngala kule ndawo eqhamuka ngasesipholi siza nganeno ngasethempelini. Masifika ngala singene esango lenhlansuthi sithi masingena ebese liguquka ithempeli liphenduke iklasi lesikole. Kunoba abadala obaba bodwa nezinsizwa nabafana abancane abangangathi. Masithi ngiphakamisa amehlo ngibona inkosi unyazi lwezulu imile engazuthi yena uthisha namhlanje ozosifundisa. Yasithi inkosi yamaNazaretha namhlanje sizofunda ukuhlabelela. Isihlabelelo esizosihlabelela isihlabelelo sama50 u50. Mase ngiyaphaphama bangcwele ngiyacela inkosi ibusise nekuzwini. Amen. Ngeke kusasefana. Amen. Ngihlala sizulile ukuqela usibonelo wakho zayindaba zakwalongoma. Ngicela ufika la ekhaya umphefumulo ngisuka ebuhleni ngoJulayi. Ngabona nesibonakaliso sengikhombise ikhala umphefumulo. Mase ngifika kuzosakube ngakusasa ngize ekhaya umphefumulo. Ngiba nesibonakaliso ngibona kwakhiwa umuzi wesitezi la ngaphambi kwethu kwakhiwa umuzi wesitezi kodwa usakhiwa wapheli. Wasuka lapho ngifika ngisebenza la ekhaya ngisebenza la ekhaya ngibe nesibonakaliso ngale kusebenza ngakhona umvelo yasengibhanana khona. Oyidamu enkulu ngicakwenza likhulu idamu bese kuthithela amanzi ukuthithele ngoba ngathi ngizokhona. Ethithele bese kakhulu bese kuqhamuka ingane eziningi. Zithithela kuyo idamu zibheze ngamabhana amancane. Sijolele idamu athithela amanzi khanda lezi ngane zizoshaya phansi ebuhosheni bese ihamba nomhosha. Ziningi lezi ngane makhanda amanzi nazo ziyachitheka zijole khona nje egameni elikhulu lapha ngaphandle. One side bile kube nesibonakaliso ngisebenza la emotion mayisebenza emotion lehle la emotion ngihamba ngasemanzini la umlilo lomosha khona khona eyakhiwe lapho kulezindlu zikudla kodwa nginje hamba khona uma sengithi ngiyangena kwenye ngoba ngiyakhona ukubona khona khona nje lebhelo phezulu usentoba hayi wena usuka la ekhaya ngingala phuma la ungena khona ngophole ngqasha ngase angena kwenye indlu ekhona emotion yakhiwe eceleni mangena khona kuba wayengibeka la khona inkosi semizulu. Ngiyakhetha inkosi enkulu nezizulu. Amen. Zikhonze izinhlelo oguqile umfana wamotha uncedisa igama ngapha indabeni edumbe inkosi enyakhele inkosi yabathethwa. MaNazaretha ngilapha ekhaya ngithunywe futhi ngiyayibongela ithuba. Ngiyangizwe kuthiwa kunengane ehamba emhlabeni enamamini ezala mama ongizalayo. Lapha ekhaya bayazwa umuntu. Kunokhokho wami futhi okhona ohamba emhlabeni ungazwa umuntu. Kuthe kule mvile empelile mangiqala ngilungiselela indaba yokuzala ekhaya umphefumulo. Wase kufika ukhokho wami. Uma ifika ukhokho wahamba nesizwe, ngibancela kakhulu MaNazaretha nesizwe ahamba naso. Uthi ukhokho wami ngalelane. Awungazi mina ngumkhulu wakho eseyibiza ngekhaya. Uthi njengoba uzophuma uhambe, ngicela uye kule ndawo uma ufika kule ndawo, fika usinikele sonke. Wathi mkhulu anginawo umlelo angisasebenzi. Wathi thina siyazi ukuthi uzahamba kanjani futhi uzafika ngala yakhona.
ngahamba eNazaretha ngendlela engifika ngayo ngangena phakathi kwalomuzi kuthe izolo sengifikile phakathi kwalomuzi makuzoma emva kwesigubho se-12 ngithi ngiyalala yayisiyafika le ngane yasekhaya engiyilamayo yayisithi bhuti ngicela ungisize ungitshelele onke amakhosazana akhona ukuthi iNazaretha ayidli njaphisi nenkosazana efaka ibhuluwe ayingene ebandleni lolwazi lwezulu Nkosi. Nkosi busisene ngizweni. Yaphethe ulwazi lwezulu. Amen. Lokhulumayo umfana kaMbelu ngangezwe igama lakhe eBhulwa entabeni zaseBhulwa ezweni lakaBhida Nkosi siphethe uDlamini abomshana. Nami ngithi ngiphambi zonke lelizwe lakithi kaBhida esesikwenzile inkosi wakwaBhida nenduna zonke safaka impahla la imbuzi kodwa ke abantwana benkosi safake nje zambili kodwa into esenzekile isimangaliso lo muzi lo sibona umuzi unyazi lo amen unyazi lezulu uNkulunkulu asebusheni lomuzi sifake imbuzi ezimbili imbuzi yokuqoqa isizwe samaDlamini ukuthi bahlale phansi bakhuluma asebengane isemkhosini lapha ngisusozi nembuzi enye ngezisizwe sonke samaBhida insizwe bathi zilo nezimbe eziningi bahlala ukubhengesha izinto ugezwe kodwa yini esenzekile abantwana benkosi okubonakala ukuthi uthinte ithi khona ibathini sithinte impela enoshesha kakhulu awuhambe ezweni lakithi waBhida ufubone usekwenzekeleni umuzi wenkosi okunganakekile uzobona usungana amagalaji mabili ubentshiwe futhi angazi lento kwathi izinto ehambe bathi labe besobaxoxa ukuthi amadlamini ahlangana lokho uhambe ongawazi ungakanani bazabaza awuhambe uye la unkulu khona amacala abantwana benkosi enkantolo yakithi hayi umthetho olapho phakathi indoda iphuma ijuluka akubongisha ulwazi lwezulu amen isebonana abantwana benkosi lo muzi lo hayi khona awazithi uyisibani ukusebenza phansi wabanika ba ngibone ensukwini mhlambe last week ndosiyenzi yale nali pulpit aba bathi ababheki banomuzi abanenhlalo bambona ngabayela pulpit la yonke ngibone ngilele ugcwele amahlelo enkonzo enkolo ezahlukene namayunifomu abo behlezi mhlawumbe nga6 noma nga7 ungathi bengubaba amanazareth ekhona egcwele la ungathi khona into abazoyithatha noma abazoyithola ngezinto ezizotshentshe abenze njani ngoba phela lo uNkulunkulu wonke abamkhonzayo amen ondina ke abantu benkosi emhlaba basiningi ngithandele wasika khulu ngoba lento mhlawumbe inyanga kodwa manje ngihawuba lokuthi bathi ababheki balomuzi mawulathi nyazi mawungakhulumi indaba lezi osizowenzela phela uzogula Angikhesi nyazi lezulu lo khulumayo uthobeka wakhumalo ehlohlo wesibhodisi saseNdlentsheni enyangeni ezedlule mhlawumbe bekuwo before June ngifikilela ekhaya ikhathi eziningi ngifika ngisebenza ngase ngaba nesibonakaliso esafika kumina ikhathi eziningi bathi ngelinye ilanga ngisekhaya ngifuna ukubaxoxela ngendaba yala ekhaya ngafike ngasaba mina ukubatshela kodwa bathe ebusuku ngilele bafike singisakazi safike sakhuluma nami ngisekhaya ngase ngavuka kwaku4 ebusuku ngathalaza umthandazo ka4 ngase ngithi ngicela unyazi lwezulu lungithathele bona lingisele bona kumuntu omdala khona la ekhaya ayi ngempela ngavuka uma wavuka nasisibonakaliso sikagogo wafike wathi kuyena ucela ukuthi amnikelele ngo50 ezikhala umphefumulo ezomnikelela ngo50 ebese amphathele inyama akasho ukuthi buzoda wabuya wathi inyama thina sasicabanga sathi
mhlawumbe kufuna ukuthi imbuzo wathi uyofika ababheki balomuzi abobekhona la ekhaya bekhipha isithembu uyobeka khona. Uma akaze zinake le ndaba ngabuya ngeza la eThekwini kuthe ekuhambeni kwesikhathi udadewethu lengihlala naye wavele wavaleka amehlo. Kulesikhathi esevaleka amehlo sahamba odokotela befike bethi ngazodlala ngathi mina uyaphila nje lo muntu akanalutho uma bemcheck. Hayi sabuyela emuva ekhaya kwashisiwa amakhandlela wabuza ukuthi kwenze njani. Baphinde futhi babuya bathi sithe thathani 700 babuye bathi hayi 700 mncane thathani 900 niyekhaya lomphefumulo niyosinielela. Safika bahlanganisa umndeni wasekhaya uhlangani bazama ukuhlanganisa seza nomama nobhuti la. Sathi masifika senza-ke lokho kufike kwenziwe la ekhaya. Emva kwalokho kwase sekuzongena uJulayi bangisa abathala ukugcina kuthiwa la ekhaya kuyavalwa sesiya kuJulayi. Bafika kumina before 4 ngoba ngijwayele ukuva ngo-4 uthandaza. Before 4 ngayibona umuntu ongathi ngihleli nembokode ngiyagaya ngigaya umuthi ngiyawuthatha ngiyowubaya ngihayelele emaphepheni ngibophe ijumbane. Ayikhona lapho ngibona sengathi ukuthi khona ingane edlalayo kodwa idlala phezu kwesithe etoilet zingcolile zingcolise lokho kwetoilet. Hayi ngiphaphama bese ngiyavuka ngiyakhuleka ngo-4 siphinde sibuyele sibonakalisa. Ngibona ngathi insizwa nje sikhulile ihleli phansi kuqile ifake ivestale engwe ibophile nala ekhanda. Mina ngime ngey'nyawo ngikha amanzi ngojeke ngathela phezulu ekhanda ehle njalo egeleza umzimba wayo wonke igezele insizwa ebese iyabonga ubuya ngapha eceleni ngithathe nale ngane leyadise etoilet ngiyigeze. Yayinto ingane manazatha ngabona ukuthi kushuthi lokho kade siwacela la ekhaya usicela uNkulunkulu ebageze kushuthi usebagezile. Manazatha ngathi ngisebenza lapha ezansi ngavuka nesibonakaliso sikagogo owathi ugogo mandla mina. Lo gogo ekhaya akekho abamazi mangibuza usayidini lakamama abamazi usayidini lakababa bathi abamazi ugogo wathi umandla mina. Ngiyacela ukuthi ugogo mandla mina aphinde abuye azochaza. Ngosibusisele ezweni. Ngiphinde ngiyiphethe kwasasephani ngangcwele uwendi lokhuluma ekuseni. Ngangcwele ngithe sengihleli phansi kwathiwa yindaba angashongo ukuthi sathi inkukhu singabe ngisayinquma ngoba nisibusele emuva. Ngicela ukuxola kuleyo ndawo kuleyo ngelosi esho njalo Nkosi ithela amazwi amen. Ngiyaphethe Nkosi yomnyazi. Ngiyaqala ukufika la ekhaya. Wena utakazibuya wena wentuku. Ngiqale ukufika la ekhaya ngoMashi. Ngizwe lathi angizikhaya imiphefumulo ngazama ukuza-ke ngabe ngithe sengitholile ngabuyele endlini. Ngabuyele endlini ngivele ngiphuphe ngathi ngiphiwe isalukazi imali. Sengiphiwe isalukazi ngase ngithaba ukuyiphaka langiphuca. Ngaphinda futhi ngathunga ngeza. Ngaphinda futhi ngaphiwa imali ngaphucwa yiphaka. Kuthe nje kwesithathu kwase kufika futhi izwi lathene ngangileli lathene hamba usithengele isimayo ngingo-100 kuphela. Ngathi imali anginayo wayikhomba ngahamba ngosithenga isimayo. Manje sithengele isimayo ngiyibuye ngisihambe ngisilethe. Ngithe ngisilethile izulu lalinetha ngela ekhaya. Ngithi ngiyahlala lapha amakhokheli ngala nanguma wami. Uma wami washiya inkonzo egqoka 14 bayagqoka omama uma uhleli la eceleni ubeke ingubo zakhe la. Ashuka abakhokheli bayazongena esempeleni uyangibuka mina ngikhona la ekhaya uyangibuka. Ngize ngiyahamba ngiyangena ngiyambona usala ngaphandle ingubo ibekele phansi u-14 wakhe. Yangiphatha kalelo ngasabula ukukhuluma. Kuthe izolo okuthanga ngibhalelwe umuntu ubaba oyinazaretha ukhokho wakho uyathetha ukuthi awuyikhethi ngani inkosi. Umphethele inkosi umgqokele ingubo uhambe uyobhajadiswa. Ngathi lokhu mina kusontezayo kuthe ebusuku wafika yena wathi kanti uzophethela nini inkosi ukwazi ukukhipha esigodini sosiza. Ngabuya izolo ngazochaza isibonakaliso esivelile wathi ubaba uMshumayela ngiyikhethile namhlanje.
kodwa izolo futhi uma ngisengiphakathi la ethempelini amakhosikazi ka-14 ayagqoka owa-14 hleli laphaya inkinga yakhe kangatshontsha amanazalete ekhaya abantu baselethatha izaloni bemngcwaba ngezaloni i-14 ngagcina nje ukulawa nje bokusini kanjalo manje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu engikhumbule ngikwazi ukumhlawulela zonke lezo zinto ngoba khona abadala nami abayinakile lento ufika kumina uhlupha mina nje maqala ngena nje ethempelini ngisondezayo kodwa uma ngiyeza ethempelini uvile eqhamuke ngimohle lapha amakhosikazi angene no-14 wakhe lento singiphatha kabuhlungu kodwa ngiyafisa ukuthi ngoba sengikhethile uNkosi ungazokuthi ngisize ingipha amandla ngimthethela amacala amaningi amacala washayile wamina azazi ngisho isibongo sami ngathiwa ngishadile ngathola mina manje izinto zonke ey'thwele mina Inkosi ngisize. Sithole lo mntwana lo Shuthi kwafika izwi ngina ethempelini lathi asiyeke ekhaya ukuthi mesigayile sinqume inkukhu ngoba bona baphindele emuva bese bephumile thina sithi mesiyishuqula uphume igazi bephinde bebuyele kulade beyenza. Amen. Ngiyayikhetha Inkosi enkulu yasePhakameni. Igama lami nguNokwanda wakaMalunga ngisuka eMona ngaphansi kwethempeli laseThembeni. Bengizocela ukudlulisa ukubonga angazi sizosini kodwa bengisho ukuthi njengoba ngila ekhaya namhlanje ngiyaqala ukufika kodwa futhi ukufika kwami ngikhonjisiwe ukuthi ngibe la ebusuku izolo. Shuthi abantu bakithi besebethanda ukuthi ngizobanikezela ngizobalungisela ngizobacelela enkosini ukuthi bakhulule lapha bakhona ngoba esontweni eledlule ngaba nesibonakaliso ungazi sekufika uma umuntu sewadlule emhlabeni bengiqala nje ngaye ukuphupha umuntu wasekhaya ongasekho ngaphuphe ngathi uyafika uthi usebuyile bengimbuza mina ukuthi ubuyile kanjani asho ukuthi ibekephi ngathi umuntu ongichazela ukuthi unjengomuntu abamthwebulile uyasho ukuthi la ahleli khona umuntu ohambe ngakashaya isikhathi baba nomuntu omenza into ethize washo isikhathi ukuthi uyashintsha abe into eyisilwane ngesikhathi ekhuluma loo nto kungathi ngavezela ukuthi uphenduka ngento enjani ngathi uyasebenza kweminye imizi kwenza izinto ezimbi kodwa wabese yachaza ukuthi akasiyona ingozi emndenini nakuthina ingane zakhe usibhekile kodwa uyacela ukuthi simsize simkhiphe kule ndaba sathanda uyacela wasiyacela ukuthi simlungisele kwangazi ukuthi kuwumuntu osehlele eselindele ukuthi simsize ngase ngiyakhuleka ukuthi ngicela ukuthi ngimsize ngase ngavezelwa ngiza la ngatshela nokuthi angizwe la ekhaya emphefumulo ngabona izolo engathi kuveza le ndaba engala bese ngithi ngiyafika namhlanje ngabona ukuthi khona ngempela ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angisize angikhumbuze. Sibusise ma. Ngibongele kuwe mntaka Antinsizwe eluvana amen. Umfana kaMagwazana eMbombolo umfundisi Maphumulo Mshumayelo uBhengi besithi amen. Bathanda ukukhonza unyazi ihlasele isalukazi sidala kakhulu kodwa simpunga uyasibona sidala gala ngale ndlela xabona khuluma phezulu ndoda sithi lesalukazi kini uyamona uqhamuka lapha indoda futhi naye sikhulile iphethe induku uthi wathi wena kunjinje lo ukhokho wakho avumelekile yena ukukhuluma nawe yimi nginamarathi ukukhuluma nawe ngoba mina ukuza kwakho la ekhaya lemphefumulo
unikela sengaphenduka ngaba yiNazaretha ngale. Hawu kunangazi ngeke ngazi shungulalo salwazi ngeke ngazi ya manje khulungela athi lalela mina uyabona ngala ngithele khona athi umfowenu lo oyehlale hostel akaMashu ukhona umfowethu engimlama ongenali ingcwabo ongazwa ngcwabo wahambela le hostel akaMashu angimazi ukuthi washona wathi umfowenu wafa lo mfowenu wafa nje kade babezama ukudutha abadala nami bemgeza benza nayo yonke into wathi amona usenegazi noze nimgeze ekhaya emphefumulo amen hayi ngithi mina nali but ngizokwenza njani konje ngoba nami phela manje enganginako esandleni sebahamba somuntu osekhaya ithi wami into nje bese silalela-ke thina ungasenzeli thina asifuni imbuzi ozoyilanda ebuhleni esekuyahamba yothatha amaqala kweminye imizi sihambelwe kumajiya umnike 1,000 angithi wezofanga yebo uyaze ngithelani elokugeza lempande yangena emzini kaMagwaza ubonakala umfula bathi manje konke ukuthi wathi uyazi yena omajiyana bengisaba phela ngingaluthi ngizothi ngisho nami futhi ngingazama uchaza kuyena okukhulu kakhulu-ke besimbuza lokhulu u-14 ugqoke yonke ingubo njengoba esho kuswaphenduka ngoba sengeke u-14 akakhulu ngithi manje lo nto lokudlalisa lapha lothi u-14 ngithi manje kwenziwe njani nawathi ngokuza kubashumayeli ukuthi ngiqoliswa kanjani amen hayi ngimuze thele gogo okunye yini wathi ngifana ngokuhleliswa yilutho umakoti lo wakho ushadene emva komfana wamthola nishadile naye kwaqhubeka khona la bonakala khona umntana wamaphuphume singamazwi uyeke nokuphi into zami ukuthi ingalungi hawu yebo gogo wathi yabona lebona lumakho kancane thina sikhothama esalwazini sakavilakazi leso salwazi sakavilakazi sisiphethe zonke izinto zakho kodwa inkinga abavange bayinalo ukulungisa izinto zabantwana abaphuphumayo bonke abazomzala bakho nengane zoma wakho azenziwanga lokho azinakwanga lesi sakwazi siphethe inhlanhla yakho ngesinike hambe uyonikelela lezi ngane nalezinye zafa zingaboni ingakufaka ibhuku umncane kanje ungaboni yile ngane zafa zingaboni zimboni ngiyacela yobuma nje ngoba nginalutho kodwa sengicishekile nodwa ngoba khona ngengize ngikusho la international television ukuze abantu basebulungu inkosi kusenizweni amen ngiyakhetha inkosi enkulu yamaNazaretha makathini lo wasemthunzini ningangicunukeli nami ngithunywa ngabakithi amen njengoba nawe uthunywa ngabakithi ngicelile kubashumayeli bakithi banami ngikhulume amen cha abantwana benkosi hayi indaba ifuthiwe lapha kithi ngiye ngafika nobaba bami la ikhulu zebandla lamaKristu zafike zahlala abashumayeli bayigona bayiphatha kahle sezingishayela ucingo-ke uthaka mfana lapha ekhaya umakoti umasibanibani uthi ongeqondi ngomhlobo uthi lapha esangweni ekhaya owakhe khona kade kuney'nkumbi ney'gidi ney'nkulungwana kunendoda ebimi iphethe umbhobhi imemeza ithi kucelekala amakhosikazi esenembuzi ezohlawulela ogogo basendulo ababenamacala abanye baxoshwa babuyele emakhaya kubo bangabuya nenhlawulo manje sekuyilanga loba bahlawulelwa amen uthi mase ukuthi ngquzu
uthi wasekumanyeza amadodakazi axoshwe emzini amanye ayinamacala amaningi ahlukahlukene uthi kwathiwa wese nembuzi amadodakazi ezohlawulela amadodakazi asendulo uthathe inquzu amadodakazi aphuma ney'ngane zawo abashaya uthi kwasekusuke emadodaneni angobaba bawo awese ezohlawulela omkhulu bawo bangokhokho bawo bezobahlawulela emacaleni amaba babewenze besaphila emhlabeni kwathiwa ngoba banakwabo ukona kwabo kwahlela phekwabo ingakho abanye behlula nangokuphatha amakhosikazi abo abanye bawashaya amakhosikazi abanye bethi noma sebengamanazareth bephula umthetho othi umthetho inkosikazi zayishaya beyishaye bo khuluma indaba yakithi omakhathini amen ngedlule lapho kade ngisekhaba ogogo lapho kuzalwa khona ugogo wasekhaba umame kwanele namhlanje kunensizwa eswela kithi engakwazi ukukhuluma kahle ikhona la ethembeni engakwazi ukukhuluma kahle abantu abaningi abangamanazareth bayagxeka ukuthi kungani ushembe ehluleke ukuyivula umlomo ukuba ikhulume kahle kodwa namhlanje ushembe unyazi lwesulu ngokuhlangana komndeni ukhuluma ngendaba okusekhala emphefumulo usiveza indaba wayiveza kumfundisi wasezayoni womndeni wakhona ukuthi lapha ekhaya kunendoda ehambile sisimo namhlanje inkosikazi wayo wafika endodeni silahle amakhosikazi amabili kuba kuyenzeka kungabe uma sesifikile sazolalela ekhaya emphefumulo emveni uba sisuke lapho ke sibuyele emuva ke sihlale phansi ke sivule ifayela lomndeni wakithi ngoba abanye abantu bagcine benze ekhaya emphefumulo bezonikela ngey'mpahla kanti banikelela isibongo esirongo ekugcineni bese kugxekeka ikhaya emphefumulo ekugcineni kufa abantu futhi wangani sebebuye ekhaya emphefumulo kanti beze nesibongo esirongo abangenanga ephejini lakubo kabangene efanele lakubo kabazi ukuthi bona nje ubena basalo ubani sengathi nangawuyicima ukuthi usalo ubani khuluma ngento ephathekayo esengiyibonile emazweni akithi ngoba umndeni ekade ngifika nayo ekuseni wakwangena ezweni lasemthuzini ohluphekileyo ulalelile namhlanje uyenza amen ilokho bantwana bekusuku sengathi uNkulunkulu angasiphuthi njengoba nami ngihluphekela ikithi ngigijimela ikithi nawe awugijimela ikini awuyeli indaba zezono zemisi yabantu ngoba abanye abantu ngambona ephethe izono ulokhu umgxeka kanti kungenwa umuntu obengakayivezi ukuthi wahambe lesi simo namhlanje abantu bakithi bathi halalo baba bami abamzala abasana bami bathi shembe besingazi ushembe bathi ufelike enkulu abebengazazi kunensizwe yakithi engiyayeka ebehlatha hostel lensizwe yakithi bingayolo eNazareth kodwa uma bingashawa uwedwa belingasuma nonke nibhambabule nonke ibaleke yongena ehlathini uthi omnye anti bami sesisuka ekhaya emphefumulo sesihleze emhlanganweni ebengiqala ukumbona ngokuqoqa umndeni wakithi uthi wena uyafana nokhokho kababa wakho owashawa zingane entabeni zambulala ngase ngithola impendulo ukuthi hawu kanti lo muntu wayishawa kangaka nje akuyi umuntu oshawayo yilowo yakhokho onamanje usashawa hayi isisizile lento enhle kangaka kaShembe asingasuki ukuthulwa kwaNkulunkulu nasemamida kuphi akusikhathazi angasithiki ngiyajabula indaba yaseNdlunkulu elokhu ikhulumeka isizolunga amen isizolunga iNdlunkulu isibuya phambi kwesihlalo sobukhosi isihlalo sobukhosi sesithe ihlangana iNdlunkulu sachaza isizolunga ke manje amen makabonge uNkulunkulu Nkosi senisiwe Israel
esiwathola abantwana abantu besikhulisa besipha amandla besiphephetha besifithemba ukuthi uNkulunkulu omkhulu awuthetheni amaNazaretha ngakithi isililo sethu yasizwa njengoba bekhuluma abantu behlambulele imindeni yabo amen akubikho ngaphesheya kwethuna ukuthethelela ngazachitha igazi awufunde kwaleyo ncwadi bese ngima incwadi yabaHebheru 9:19 lowe uNkulunkulu akuvula lapho ekhaya emphefumula ufuna sizohlambulula imindeni yezwa abanye baphoqa kuthiwa usungankulume ngoba kade baba imbodlela lapha emathuneni ungekho ophefumulayo ngalolu khula noma ngalokona kwabo ukukhuluma komntwana ethule ekhaya emphefumula uphendula amehlo kaNkulunkulu ababuke laba bantu ngoba umuntu uma eseyilahla uvela amacala akhe nengane yakhe uNkulunkulu uyaphendula uNkulunkulu esimkhonzayo unenhliziyo eyithwethwezi uyashesha ukuzwela uyaxola mayibona Nkosi amen manje ke sizothethela bona amacala awukhijime nayo bona ngithi bese ngima 9:19 ngoba uMosi esememezele imiyalo yonke yebo ngokomthetho wayithabatha igazi lezinkonyane lezimbuzi lezelethwa lapha ekhaya enye namanzi abovu noboya obomvu inyongo nehisophu umswane wafafaza incwadi labantu lemndeni yethu ekhulunywa ngayo iy'ncwadi yethu ukuthi njengoba wenza le mkhuba njengoba amehlo akho ngihlezi ngiyikhuluma lento kodwa nginganaleli nami ngazithini ukuthi awukwazi ukugqoka ibuku umncane kangaka yini ubani lohleli wabamboza amehlo abanye baze baphathe ingane ngithi mina khumula ibuko khona bezobona nabo bakini ukuthi sebedosela kanjani bese kuyahlekwa namhlanje uNkulunkulu waliveza iqiniso ukuthi cha bobo sigqoka ibuko njengoba kukhona esifuqwa ngako nabo ukujula ingane encane ezihamba zingaboni emahlweni seyibuke namathele emahlweni abantu ingane encane no10 years igqoka ibuko bese kuthi isidalo saNkulunkulu uNkulunkulu akayidali ekhaya zabantu namhlanje iqiniso liyavela uthi ke ushembele akubi bikho ukuthethelela zanguze uchithwe igazi noboya obomvu inyongo lezimbuzi siyikhiphayo nalezi inkomo siyikhiphayo ushembe uyayithatha akhiphe ihisophu ngaphakathi umswane lo awuthatha awufihle embuzini awufihle enkomeni noboya obomvu inyongo moyiqhumisa inyongo uvela igazi bovu iyona leyo ushembe athetha ngayo amacala emndeni yethu ngoba uyena ushembe wathatha imihla sezwini wayifihle embuzini wayifihle enkomeni incwadi lemndeni yethu esikhuluma ngayo bayincwadi lithi ngoba sikhuluma ngabo siyafunda ngabo ukuthi oma unjena ingoba lo mnangesho lo mntu wayixabayo ukuthi nangu wayeshawa kubo wayeshawa njalo kanti nangu umuntu wafeshawa usashawa namanje ngolunye usuku umakoti wayithe efike ekhaya seyimboduso sesiphula umthetho wenko afike ekhaya angikho-ke mina uthi ngithengilele ebuthongweni wafika umuntu ongesana wajonga uthango wafika egijima wathi umusibani mali uzamila waphuma futhi wagijima uthi wayegqoka ikhili uthi wagijima nomuntu ngaze ngamlunguzi kanti umuntu ongaphumuli uthi ufike ungitshelele umfowethu ukuthi ngiyabonga ngokuya eNazaretha ngicela ngicelele kushemba ngoba imihla yenkosi uthi ngizozana anginikelele kushemba athi ucela ushemba ukuthi ucela ngimise ngisagijima namanje lokho ngaha usho sekuphele 9 years adlule emhlabeni ngama sathanda ibhola umtshela ngicela ngimise namanje ngisagijima uthi wabese oqedela kwabe thokuthi angifuthi obegijima uthi ngalunguza ngambuka lo muntu ngaze ngaphaphama nomuntu ukuthe ngithi mthomba akamazi umakoti mina ngiyamazi ngifuna kakhulu namhlanje ngokushemba zomkhumbulo usipho makhoba lo mngani wami umuntu mhlawumbe bakhona ke umuntu ongazwani ngapha uhleze gijima ufike ekhaya gijima hayi ukuthi abafuthe ukuthi aphuma futhi gijima nasemkotweni uhleze gijima nje uyakuthanda ugijima nasethuneni usenza lokho washayiswa imoto ngaphela moya phezulu ngaseyizuma la ewena imgwaqo gijima umshayisa imoto uthi namanje ngisagijima sekuphele 9 years uthi ngicela ungitshelele umfowethu usibani bani ushobile
akamazi phela umuntu ufuna wathi ngala ukuthi usiphuma khona ithi mina usiphuma khona yankomo wayithanda ukugijima la ngomcela ekushaya ukuthi akazimise ngisagijima ngamama ithi inyanga yezulu lokho kwenza emhlabeni kwenzisisa kakhulu ngoba uzokwenza kakhulu ekufeni babona senza kakhulu ukubona nje ingoba okhokho bethu babona kodwa ushebe onomusa njengoba simhlaba somhlabelela ngoba uzoshaya phela izwe letathi bongani uJehova wasakhela umuzo umfuko wathi abantu abami ngizokwenza lokho kungenziwa mina ukwenza kwenzeke ngizoqeda umthakathi umuvuma wena umthakathi alinaqede ngizomqeda umthakathi kodwa makuvuma wena osenyameni uthi ngimqede ukhokho wakho uthi abe umthakathi uba umthakathi nokuba nondile nokuba intombi nomhlanganisi nababhibhi nabazisi nababhuqa nabanyanzi ngizobaqeda makuvuma wena asivumeni inkonzo ezinhle zasezulwini asivumeni bantwana bakithi eAfrika ukhona umsindisi ozokunqamula wathi jubu lonke ukhondolo liphele lonke inyanyanya uzushembe mase nimagezile bantwana nangena esigabeni sesibili ukuthi ilungise imizi emakhaya mase niyiqhubile inkomo nabonke sekwanele manje sefanele nizothathela isigaba sesibili lapho khona sengizochazela ukuthi yini efanele ilungise emakhaya nilungiselela ukuthi lezo zinto mase zihlelekile zikhona sesiyomkhonzela uNkulunkulu alibusuku lokhulwa kwemndeni thathiswe emakhaya amen sekungabantu basezulwini amen ungasebona omakhosi nofuthi nogedla nayo yonke leyo sekungabantu basezulwini amen sekukhona inhlansuthi kusuka emakhosini kuze kuyofika endaweni kwafana abancane sekukhona ujamangweni kusuka unkondlekulu kuze kuyofika kubashanakazi abazalele ekhaya sekukhona into abayepheze kusukela entombini zasemandulo kuze kuyofika ey'nganeni ezaphuma sekungabantu basezulwini amagama asezulwini lawo izinhla lezishembe aba ngazo lezi ey'phuma emzini yendoda uma indoda ihlabile iy'thebe ey'phuma ngentathu azikho ezinye manje ugogo waxoshwayo ngokwayithakathi usitholaphi isithebe uzoyihlabelela uzokhiphelana iselapha ezangomeni kuthiwa ahambe yohlaba lapho yokwenza yonke sihlatshiswe ney'nkukhu kade eshoba kulo sihlatshiswe ney'nkukhu la kuthiwa soqina iy'nkukhu ey'bovu nezinyama ukudla ugogo benza uqili ngaleyo thuna ngoba abahleli noNkulunkulu baboshiwe fanele bakuthathe bakuse kumajini manje yatsho thatha iy'nkukhu wena mboyijike lapho esikhotheni afikadle ugogo esikhotheni akho sibuziso wasithola uma kuthiwa hlaba inkukhu inawo yini umswane inani inkukhu ingani kade kufunde umnewudla incwadi thini wathabatha igazi lenkonyane lezimbuzi wakhipha isophu umswane wakhipha uboya obomvu inyongo wafafaza uthende nabantu bonke qhubeka babo sibhalile ethi leli igazi lesivumelwano uthixo ayala ngalo futhi wafafaza negazi uthende thina nezitha zonke zokukhonza bonke isikhathi sayilanda imindeni siye ekhaya zobe senibukele ukuthi siyabonga ukuthi uNkulunkulu
ungezile sesiqinisile ukuthi usele inyongo phezulu khona imbuzo ezidlala ekhaya nani imphilayo ngosengena phakathi kwabo sekuthiwa nani ngaphesheya kwethunelani ngabathakathi sithi khumbisanani umlotha thethelelani kwenu mndenini naleyo nsila yenu yokuthakathana sesiyayisusa ngoba nayo ithela kuthina singalelo kwethu nalezi ngane seseyihlambulula ungagezi ithongo lodwa ningagezwa ngoba nani nithole insila yawo zobe sekuhlambulula bangaphesheya kwethuna phezu kwabanganene kwethuna kuhlambulula banganene kwethuna phezu kwabangaphesheya kwethuna mayibonke inkosi ushunyasi bezulu akusamphinde ekhambeni umthakathi masebegezile ushembe nani sebebuyithile bayiswe ekhaya masebesekhaya sengizinzile ekhaya sekufudumele sekunani seniqala ukubala kamasiko seniqala ukubala imicimbi engazange yenziwa ukhokho wagcina ngawo ukuthi isihlanga lenzilapho ngaphambi senze isihlangu sikakhokho asikhiphe inkomo ihambe ngaphambili nina basekuthini baba ngicela undlulisele obamkhulu bangidlulisele kokhokho uye kokhokho abangaphambili kuze kufika kwisizukulwane sokuqala sithi nathi inkomo bonke kusuka emandulo abangazange benze ihlangu zabo zonke ziyiza phezu kwale nkomo iphushwe ihlatshwe ngaphambili kwenzela kuyavalwa uthi ungaphinde bekhona inkonono bese nenza umcimbi wandlo emgcine ngayo iyobe isiyambusisela lowo msebenzi. Amen. Lana ugogo wala ekhaya wayengenzelanga isidwaba nansi inkomo esiyiqhuba phambili kusuka kuyena kuhlehle kuze kuyofika kwabasendulo abangazange benze idwaba nasi idwaba zabo bayisike phezu kwale nkomo kwenziwe lowo mcimbi bese kuthi ngosuku lwesabatha kwenziwe lo walo osemthethweni enimaziyo sezivalekile ikhaya akusabe ukuphinde kuba khona ikhithi nesililo sokuthi kuhlatshele kwenzelwe ngani ngoba sugqibile unyazo lenza yonke leyo nto mayibonke inkosi. Amen. Uzwile kuthiwani la uthi imbuza yonke bazobe beyilethe ekhaya impemvu nayo bawenzekani izobe ilethe la ekhaya impemvu uzobe umemeza ushebe bonke abahamba bexoshiwe emndenini siyabacela inkethele babuyele emndenini. Amen. Uqala ekhaya impemvulo emfuleni ngoba ngesikhathi laba bantu ulushenga ngesikhathi laba bantu begwetha baxoshe emndenini uqule inhliziyo besebenzisa izinto ezimbi bafundise ingane ufebe bafundise ingane uthakala sebeyona usho ukuthi sebekungcolisile umndeni ngoba bebexoshelwa amaphutha ake ngenza umzelelisa kwelayisho umjumayeli uthi umjumayeli bonke izalukwazi zakho zokuthiwa samzolanda insipho yogeza ushiye izalukwazi ezona emendeni kodwa uhambe ekhaya njengoba umhlobo uzogeza bangabe sabuke bakudlulele phambili bathezwa amalongo kodwa ngoba bathe bangenyongo yalapha ekhaya kamajiya mabefile baya kamajiya bayi lapho betheza khona amalongo ilongo abayi lo fanele babuyele kamajiya mabe ubani ozobathethelela kamajiya ngoba sebonile nabakamajiya sebekhipha iqhakanisi sekudinga ushembe yena ushembe okwazi ukuthola inhliziyo azenze ixolo mayibonke inkosi. Uqale ekhaya imphefumulo bese kuyokwenziwa ekhaya uzwile lesizakhulu bathi bakumntanami khipha inkulungwane hayi uthi yamajiya kodwa abantu abanamavila abanemqondo yamavila asebeyithatha bayikopisha kahle bazoyikhipha ukuthi wakulezo umajimani umajini uzoyenzani imali yakini umajini yakwazi ukhipha abantu esihokweni imali lona le ucabanga imali bakhuluma ngabantu ababekushula izisu bese uzothatha leyo mali ufake esiswini ezingane zabo ungabe uyabulala ingane zabo akuyona imali ushemba kayibambi ngesandla uthe qeda beflathela iquthathwa ngefundisa nabakhosazana mangabe ufanele uthatha ngakhosazana aflathele ushemba awubeke endlini ushemba into azayibamba iphulule umulethe inkomo nembuzi imali akayithini ngoba imali ngiyaqelisusha into azisihobhweni athenga ngayo endlini yethu ulusiva ngobalalo into kalusiva athenga ngayo ngokuke abahlinzi abanikeza imali athenga imali ulusiva kodwa uNkulunkulu ngoba ufinyezela lensizwa ngisatshela yona ngitshela mina nawe kodwa singenzi into ehle yena ucelela wabakubo akusho ukuthi kuyafana hlezikhuza lo uthi ungathi unekwenu bese uyagijima uthatha imali uyishisela impela usudlula kabhasi uthenga imbuzi ulethe ekhaya impela uthatha insila yakini uyishiya kabhasi usulethe imbuzi ayikho le mbuzi oyilethani imbuzi iqala ekhaya. Amen. Noma abantu bakini behlele esihogweni noma esigodini sosizwe bakuzwa bese siswini sempethu ukuthi wakhuluma uNozibani uNosibani uyabika phezu kwale mpahla abezoshembe bakhiphe babambelise ey'boyeni bahambe baye ekhaya imphefumulo bafike bazodiliza ekhaya imphefumulo ikhuphuka imbuzi iyoqoqa lonyasi
njengoba lunenyazi iyongena esibayeni emzini engcwele iyaxoxa noNkulunkulu ukuthi inkosi namasephini ithetha icala lokuthi umndeni sengushiye ekhaya liphefumulo bayibona inkosi. Amen. Umuntu oze kuthiwa-ke akasenalutho umuntu oqhamuka ko-Cape Town ohamba ngebhanoyi lo muntu ususekondeni akasakwazi ukuthenga imbuzi elefako noma khona lezi zifo ey'velayo zokuthiwa amaphoyisa awavuma ukuthi uqhamuka emandleni unqamulila ngoba impahla kunokufa khona ezweni bavile lawo bantu kuyezakala thatha inkomo thatha lo mnikelo wakini ufike ushisele impepho ekhaya ukuthi nina basekuthini sicela lo mnikelo wena wazi inkomo zami ezimali imbuzi mayi 1.5 thatha lo 1.5 ngicela nifake amanqina siyahamba sekhaya liphefumulo uyithathe ilale ekhaya uthathe ufake envelophini uye naye ekhaya liphefumulo yonke le mnikelo izobe ithathwa abashumayeli bayisa kuNkulunkulu lezi ncwadi ebhalayo zithatha ziswe kuNkulunkulu afikashi kubhalwe isibongo sakho kubhaliswe uqhamuka kulo kubhalwe inkosi yakini nalowo mndeni nokuthi unikelelani mayibonge inkosi. Amen. Ayithatha ifake lapho lo osefike ebondweni engasakwazi ukuhlela hayi kodwa umuntu onikelwayo athi hayi unganwayikhanda athi yabona ngoba ngo-2000 ekuhleli zu-500 ziyaphuma zu-4 usuyasenga bayabona isho umuntu akayithandi ngani igcina icala kodwa ikwazi ukuthi njengoba kubonasiwe ithenge i-TV ka-26,000 le engasungulwe lethi uma izongena ekhaya ubhidlize umnyango ingene ngendlela enkulu ngayo kuyokuqala phansi umnyango igcwale iudo ngalonke 26,000 kodwa makuthiwa bathethe icala kubo uyaqala abalisa ndawo zokuphuma eziwu-6 lawo 3,000 uyaphuma babona awayikho inhliziyo yomntwana ukhiphe leyo 3,000 tholi bawukhiphe ngamathe babuka inhliziyo yakho abafuni imali yakho bafuna inhliziyo yakho ephelele yona bazogeza ngayo imindeni yakini hayi mani imbuzi nemali iyaphelezela ngoba usiko lasezulwini ukuthi kukhutshwe imbuzi nenkomo usiko lasezulwini kodwa into ayifuna kuqala ushembe inhliziyo ngaphambili ushembe ngisho ungenalutho inhliziyo yakho iphelele sisebenza nawe la ukhipha yabo nje kusaza ukuthi ngizobongela phela ngiyasebenza ngcine nabakithi nabakomalume wami nabakomalume wababa nabakomalume wama ngoba nginalutho ngikhiphe amandla wonke nenhliziyo yami yonke phela ngiyancela ngoba ngibazi ubude bamacala angazi ukuthi lo 10,000 ungafika kubona engizodinga ukukhipha ngibe ngibalisa ngenhliziyo kungcono ngikhiphe inhliziyo yami yonke ngijuluke ngibe manzi ingakho sifungo sokuthiwa siyeke indaba basosebenza thola usuqoqa abantu usubaboqoqela ndawonye sowuqoqela indaba zakho la sukhohliwe ukuthi ulethele ekhaya liphefumulo. Ngiyabonga nje ngoba ngezinqumo ezinhle labo ntwana babantu abasuka lapha ekheni ngiyezwa amaphoyisa abakhathayo ufuna abanye abantu basekhaya liphefumulo akunjalo kuyasetshenzwa lapha kuyasetshenzwa lapha isibusise esihle leso. Amen. Ngoba kudinizwa namacala. Amen. Manje ke bakhonza bakhe basezulwini ushembe lento ayenziwa lenzile umdlalo uzosiza thina ukuthi asinqamlele into ende kakhulu engesikwazi ukuyenza thina bengesikwazi ukufinyelela kodwa ushembe yayiqoqa yonke ihlanganisa abeseyijuquka akhipha okungalungile axhuma okufanele exhunywe bese iyaqonda umthambo wethongo lakini nomthambo wesibongo sakho mayongozi nakuwena mfana lithi njengoba usuceliwe angazi noma usofike nawo kodwa makuthiwa wapi bekuhamba uyinike ekhaya njengoba kushiwo ekhaya iphendula inkomo ushembe uyiphendula ayifaka amanqina ibe inkomo lokukhuluma akakhuluma ngayo mayongozi kushiwo kuye hayi kimi wena amathuba ekhona ngithenga impahla wena iyolala ekhaya ushisele impepho ekhaya. Ngifisa abantu labenkosi ngoba kuningi okuya kusihluphe singenelwa yini kodwa ngicela ukudlulisa nokungibekezela umzuzwana. Bantwana benkosi ushembe uqoqa umndeni yethu amakhumba bayomhlaba wafuka wayibeka lapha uthe usimamane kuseni ngo-2017 ngiyazi ukuthi ubesephululekile nami ngiyakhona nawe besephululekile ufakazi lo muzi awakabi nayo nje 15 years na kodwa khona abantu abathi sesihlale 26 years silingane zethu la ekhaya liphefumulo kodwa no-15 years lomuzi la kodwa bathi bona sihlalela kuhosheni 26 years silinde ukuthi izosifaka ekhaya liphefumulo into angayazi ngowaphela lapha ngaphesha yonke la mizi kwathi isencome la kwabonala inkulu yasencome kuthumbathumba la njengamapulakani amabutho
egcwele igazi la baphuma kwade batholakala nabalinyazi bathibona baphuma bekhuluma umkhondo bevuza igazi wathi isencomo ushembe uqoqa yonke ibisela la ethanda khona ungabani ushembe ukwenzeleni washiya uthandana le ndawo nabasebenzi kuneyindawo amathafa ngayini uthandana le ndawo kodwa ushembe bazokuthetha esikhuphini kwamashu ezweni lasemaqadini endaweni ebolile siyayazi bona futhi endawo siyona thina sibofakazisana bafana abancane kusuka lapho number 1 lokunkodi uzofika la emkhosheni ilapho kulahla khona abantu babulala abasela bazotshinga yesu bafuna amakhadi elazo azothulela la kuphi na kuphi abazokushula izizwe la emkhosheni bakhushula la abasuka ko-14 omakoti abasuke beze kubayeni babo la ehostel ngoku-14 bakusuke kuzela omakoti abasuke emakhaya abazokhulela besondezelwa ey'bhedlela uyafika la ubaba usehlale notikilayo usehlale nodadewethu la adinga umakoti abazela afuna omama labayizangomana la athi ngifuna ukushula ingane bamnikeze khona la athe phuma abantu abasela ngomsebenzini kulele notikilayo athe phuma sengikulela ingane bayifake la emkhosheni kule ngane ey'khulile sezindala ezithina zaza emkhosheni ngasekhaya emphefumulo zala khawonina bekhama empumalanga bekhama entshonalanga bekhama waphumulo bekhama enkandla bekhama ngoku becasula ukuthi amadoda abo kanti athi ayasebenza lasekolini ayibulala ingane umakoti zigcwele la izangoma nenyanga nemkhuba abayenza lana abakhulunkulu abenza lapho lehlanje naphesheya ubona phanini ngokuqawile kwindaweni kodwa ushembe wakhetha yena engakho kuthi untandawatha wakhetha le ndawo khona maphilisi namhlanje uphendula kwawumfula awuzogeza imphefumulo yabantu thina sibeke inhliziyo phansi ngiyanibongela nesuka kuthi kangakanani mina engizalele la kodwa engizayithimisela ngamathe le usizi lo sengathi nalowo njalo umuntu angamkhulisa ungazeqinula bakubo bamdele ngoba uwatela ithobo uyophendula umambuma siyamcela uNkulunkulu asehlele ukuthi asiphe isibindi kunabantu abafike bazonikela imali bazonikela nenkomo egcineni singakhohlwa fanele sikhulume lokho uLucifer ulisana noShembe kade sikhuluma ngayo ukuthi omubi wayendilo senkulu ezulwini waxoshwa owavula uNkulunkulu njengoba namanje sebona abantu abavula uNkulunkulu uyazi lezulu livulelwa yithini hayi abantu abangathini ngokuhlophe livulelwa yithini omajiya noLucifer wayendilo senkulu ezulwini waxoshwa owavula uNkulunkulu base bemsapota le ndaba yokusapota yinto eyenzeka kudala umuntu athe wona bese banabantu abamsekelayo into ekhona-ke la manje lo Lucifer uyazi ukuthi uShembe useqhamuke ngelinye inxeba manje kanti kale mphefumulo usezoqhamuka namatulo naye abantu bangenisa imindeni yabo ekhaya emphefumulo uShembe ayikuthi ayigeze ayenze konke okuhle bese kufanele balindele ukuthi izolanda ngamuzwa ukuthi sethobisa abantu bakubo basemnyama bahleli ngaphandle kwegceke baphumaphi abantu bahleli ngaphandle kwegceke labo bantu bafike baqoqe uNkulunkulu bangene la ekhaya emphefumulo bagezwe bese beyeqa futhi esibhedlela umuntu mangene esibhedlela wethiwa une-discharge document ukuthi usephilile siyadischarge ngoba uma ngase isiguli singabonakala esibhedlela kuthethiswa amaphoyisa siphume kanjani onjani-ke lo bezanathi hayi ngaba sekhaya emphefumulo sengabangenisa basesangweni ekhaya bakhishwe nini ekhaya emphefumulo uShembe wakhe ibhuku elingaka la wakhahebe elingaka wasinikeze ingaka eney'miso ney'nkambiso nenyaka ukuthi imindeni mayingeniso kwenziwa njani noma isiphume siye emakhaya kwenziwa njani waze wabeka ukuthi uShembe kuya ngoShembe bonke abashume ngambalini isikhathi sokuza bazo sizolekelana bachazele ngoba umuntu nomuntu masefika isikhathi sokuthi azolanda umndeni wakubo noma umbathile noma emhlophe noma ngalembathile fanele ayofuna umshumayeli wonyazi wangakubo esigodini sangakubo esifundeni sangakubo yilowo bashumayeli esesi makuphuma abantu kwamhlanje khona abantu abaphumayo sizazospenda mhlawumbe almost 2 hours sichazele umshumayeli unyazi lithi-ke uyolekelela lapha mfowethu umndeni ungene la ulekelela lapha mfowethu umndeni ungene la ulekelela lapha umndeni ungene la kuze kufike esiphetheni zomcimbi okhishwa okumukela kwemndeni suke ekhaya emphefumulo iye ekhaya khishwa ngokusemthethweni kunebhuku uyabhala bonke ubani othunyeliwe ozolanda umndeni uhamba nobani ubani ukhokhe enidondolozela ngayo njengoba senihamba nilanda umndeni konke kuney'gaba zakhona
manje obesanathi sengiyabalanda ngabafana siyayithulela kayithi into esiyenza waya kubantu babatshela abanye abantu balemahlweni ngaphandle komuzi kuyaziwa vele ukuthi abantu kuthiwa bahlala esangweni bahlala esangweni unyazi lezulu lento eniyenzile niyenze ngoba amanazaretha elihlupha nami ngihluphile unyazi lezulu nawe wahlupha sonke sifike eNazaretha kuthiwa umongelisa abantu abadala mabuye esangweni inkongolozo sekuyangenisa nabasethini esangweni uthi ushembe la esangweni njengoba kugcwele ekuphileni uphile ezweni la ngaphandle koganga kugcwele yonke inhlobo yabantu abawobhuzana abayehle ondikaselweni nabehlabeni luka nabalazayo nasekufeni kunjalo kugcwele abantu behlabeni luka lapho masowumemeza wena labo bantu nabo phela ngithi ngale kwethuna abamadlozi bayimoya bazoguqa babehamba bakini bayibona phela nayinkomo nangozi bekile abantu behlala benze ukuthi badle ukudla nabo ngendlela yabo omoya baphuma ifake iy'lwane eceleni ushembe wabona abantu abaningi inkosi ngangenisela umshumo wesibanibani abantu abadala wabona ushembe ukuthi ayikho ushembe uyilalela yena indeni azoyigezela yena niyithathe niyoyingenisa emakhaya isuke ekhaya emphefumulo ayibongozi hayi uzobatholisa bashiwo bani ngobani abaesangweni futhi siyigade le ndawo ungagishini ujongelisa abantu abuhamba uthenga umuzi ujongelisa abantu abadala abanye kuney'lwane zalapha kunabantu balapha ekhaya nezinto kade zicushwa ngazo lapha ekhaya nokade kwenziwa lapha ekhaya emanxiweni amasha lingcono inxiwo elisha engazi ukuze bakhele kodwa inxiwo elidala olingenisile ngokwena kamajiya walithenga waze khona ungaqali ufaka abantu abadala futhi ungaqali uthetha igazi kulelo nxiwo njalo ngoba umazi umajiya ukuthi ubenzani mhlawumbe umajiya lakho ebethela ngey'lwane wena uchitha igazi la ekhaya ukhuluphalisa lezilwane zakamajiya ziwubhuqa umuzi uqele lapha belokishini uthemba izindlu nalabo abanemali komasabhabhu lawa olalusha nakuphi uthenga izindlu zabelungu indlu yomlungu wathithanda igazi lezomlungu uzoyikhipha njani insika yomlungu indlu ukuthi uyihlalele hawu uthi uchitha igazi lapha elalusha kade hlala khona umlungu banamasiko abo nensila yabo uzoyisusa kanjani unyazi lwezulu lathethisa usikhezikala ehamba nobaba uwilisa imculo ngibase behamba nokomanda bamasosha ngibase ePort Danford eNLC uthi ubaba ngifuna ukukhuluma nawe usengane usengane ufuna ukukhuluma nawe ulisa imculo uNkulunkulu ufuna ukunikeza izwi umkweleni sengigijima nina ulisa imculo niyohlala ePhalamende lamabhulu bese ngilindele ukuthi konke ezolunga uthi ngani lapha kwafa ibhulu lapha libulawa elakuba ngisazi usefandesa owabulawa khona lapha usethi ushembe noyisusa kanjani nolisusa kanjani lobhula ngokuyibula ukhona umuntu ongazikhipha lelo bhulu uthi ngakho-ke labafana abancane bebawuze befuna umshango zami esho labafana be-EFF babesakhipha kakhulu bathi ngakho ileli bhulu eliphophothayo liyanibisa uthi ngihlulwa yini na ezweni lenu uNkulunkulu eseniphile izwe lenu walibuyisa ukuthi nihambe nibheke izwe elilihle elivundile niqala iPhalamende elisha bese nibiza thina balelizwe sihlabe inkomo nezimbuzi silibusise kungelokho kube banilawule niphathe kahle izwe mayibonke amen basho njalo esho ukuyisa imthunzi waze waphuma wase uyiphrinda bayelalela lona osikhezela bayelalela lutho abanye abantu bakhankasa lona bafuna ukuvotela futhi sibili kodwa bafuna ukulalela unyazi kolweni wathi kubo lamasosha engiwalandile afela koRussia nakuphi inhlali bakhumbule nizowapha ukudla mhlawumbe inkomo babe bakwazi 2017 kuzoke imali omunye ukhomanda engamlandisa bamxosha azaze bamxosha bakhosha bahlala kahle bapromotha abanye bazobaphuma komathini basesithola umsebenzi ngokugezwa unyazi lutho uzobonga uNkulunkulu hayi labanye uNkulunkulu bawona imikhuba yabantu basezweni asingafani-ke nawo asikhulume le ndaba yethu ukuthi uNkulunkulu wasekuhleni asimlindeli mase sesinikelile asibuye sibuthane esikuzayo sesizofuna isigaba sesibili amen sitshele isigaba sesibili bese sithole isigaba sokuphetha sekulanda umndeni siyeke ukuya kokubuza abantu ngoba abantu bazositshela bese bethi ngosibiza sizokwenza lutho sobeka ukuhambana le lapho
bawone bawuqeda umsebenzi wakini akusafuna ikhambana lapha khambana umhlobo uhlala umdlalo ufuna ushembu uNkulunkulu phela afuna ikhamba umhlobo namakhandlela abovu naye ezulwini lokho isibane simhlophe sokuthi ngokukhuluma noyidlelo ukuba bakhulume ekhanyeni hayi umnyame ngoba ubhaqa senalo babokhe ubhaqa ka mosibekho lapha ngasekhanyeni ogesi lapha kufanelise babaxoxa kodwa kufuneka ubhaqa lapha ngesikhathi sisibekho okay ubhaqa ubeka bese uyakhuluma nabasethi ngicela ukukhuluma ekhanyeni nakuka okay ubhaqa mongenalo ukhanya isibane esimhlophe hayi isibovu nesindiyelo nesinjani imkhuba leyo kwenziwa masesekulanda umndeni sekusekhaya mayibona inkosi amen siyacela ke bashumayeli benkosi siyacela ngoba lesonto elilandele endlula yethu wakhuluma nalensizwe yathi ngakubo sazo ukuphama South Coast wathi ngakubo bashumayeli babesele bathi khona inikele efunayo lapho sebebhala ilist bathi qhamuka ekhaya emphefumulo nikelani ukuthi cha abashumayeli benkosi ayidileka washo mshi ithembe ilanga beSouth Coast hayi imele abashumali umuntu manenhliziyo zikashela utshelela izela zoyizwela abuya ukukhuluma nomndeni wakho futhi akukho ukuthi ethempelini uzoqoqa amashumi uthi nikelana amashumi ey'ngane zaphuphumayo uzwaya sekhaya emphefumulo cha umuntu uyinikela yena ubeya kwingane isegazini lakho manje mase uyiqoqa wena uthola nezingane zabantu wena umuntu uyinikelela yena anikeze ingane lezi ingane abantu abatshele beze la ekhaya emphefumulo mawumshumayeli oliqhawe kahle ayize yena angene sangwe nabo abantu bakubekho lapha ngakithi bahleli lapha ngaphandle nalezi ngane zihleli lapha zidonda ziyabona umuntu wokulo seyibabaleleka nengene le mali ozoyiqoqa omunye wathi ngicela ukubuza ukuthi esitimeni ezingayiqoqa ukuthi lalela nhlasuthi siyongena thina esitimeni simfaka unyaka ngoba ngifuna ukuthi uNkulunkulu bakuyinhlalo sokuthi le akho mali enikelwayo akukho la kuthiwa khona unikela khona imali ushembu uyazi la ebeke khona umsebenzi wakho uqoqwa khona uyiswe kuNkulunkulu uyabuya nje mali abashumeli bazothatha baqoqwe esiNkulunkulu mali wonkosi siyacela ukuthi abantu bakupheze lokho nawe insizwa kababa uzwakele uzobuya phela sesiyochaza kahle mama ugogo wakho mama bayinalo eNazaretha akagcinele phela idingo zonke bese kuyogcinwa ekhaya umuntu ufaka u-14 ekhaya liyaziwa isiko bakhona abakhokheli ngaliyo uyokwenziwa leyo mcimbi makade phelele phela iqolisiwe umuntu ufaka u-14 oqolisiwe amen bakhona abantu abashada ngesizulu ngokwenkolo yalelizwe aqolise ngokwesintu uphelele lo amen mayongozi uphelele phela sefanele kubusiswe lomshado wakhe abesembathiswe ingubo zomnqoba sekwabakhokheli sefanele benze lonto yonke into wenisela ngaphesheya kwethuna ngenyongo amen into oyilile uwenisela ngaphesheya kwethuna ngenyongo amen mawenze umuntu wakini inyongo uconisele inyongo phezu kwaleyo nto bese beyayibuyela leyo amen nalapha ekhaya siyaxolisa khona abantu asebebadlisa kuthiwa iy'ngubo namanapeni engane cha ungayenzi into enjalo abantu abamusa ukwenza izinto zalapha ngaphandle komashini nemnazaretha umuntu athungele ingane encane inazaretha bese bezoletha inazaretha ayifuna abantu enjalo bashumele ikhuzi nazo siyacela lokho la ekhaya yilezi zinto ushemba ayibalile ushemba waziyo ukuthi kwenziwa njani ngeNazaretha egqokisa ingane kodwa sikwazi ushemba afundiseke ukuthi maseyilandile umndeni siye ekhaya kuyadlula ngemicimbi bese bakhona isigaba lapho khona umndeni ukuhlangana uzalo lithi-ke sesicela ubabikela manje into ababambelele nasekomo sibasemzini oyingcwele siyobaphathisa khonje khulunywa phezu kwempahla kuya ngokuthi amandla endawo anjani mhlawumbe inkomo noma imbuzi namhlanje mina basekuthini sengenile ekhaya sazenza zonke iy'dingo zasekhaya sesicela namhlanje ngaphambi ukuthi silahlukanise ngezindlu ngezindlu ngoba khona isikhathi la kufanele bahlukanise khona ngezindlu ngezindlu ngoba bakhishwa la bayendlini eyodwa imvumelene nayo bese kwakhona isigaba lapho mhlawumbe emva kwey'hlangano seniyahlangana senibafunduzani phela lapho ezindlini wena owusokhaya lapho lezo zindlu zinemizi yakhona uyazindlu indlu ukuthi kodwa sibonge sona lungizani nani izindlu lapho bese kuhlanganwe kumndeni
ukuthi ngosuku lokuthi sobe sesenza idili lokuthi sibahlukanise nezindlu nezinye kodwa lokuchaza nasemphendlo zesigaba bengijwaphula nje nakulokho ukuthi ngoba abantu baye babuze nakulokho ukuthi manje benziwa njani njengoba kuyabhabhatiswa ehleni lwenzulu ubabhabhatisa njani bepheliswabo sokuthakatha ungena nasaphume nasemanzini la uzanjani unyazi lapho unyazi bezulu sikhezelwani kwa ayinahlangani kwa mase senibathathile ekhaya umphefumulo abasekhaya bangena ekhaya bazinza babona imizi yabo yonke waphuka futhi kwa sengibona hlangana ngihlanganisa lawo mandla nami kanti inkomo manje namandla bempile nokimbuzi sengiyakhomba nina basethini nifunge bese biza lawo khokho uzodlulisela khokho uzofika emakhosini wonke kuba lapha ekhaya nansi inkomo le nkomo singisa ngayo emzimweni wehleli soyibhabhatisa soyithengela amathini soyimbathisa ngokuhloko soyifaka emzimweni wehleli wophakama maye bonkosi le nkomo isonazile ezweni konke kuphelele phezu kwayo nibuye nizekhaya mhlawumbe nizoyithwala bese nihlukanisa impilo nezindlu zini senomemana masebenza imicimbi mayibonkosi sebenifundisa inkolo yasezulwini yeke samvukela uNkulunkulu simvukela nje ngoba nabo bayalo siyabonga ukuxoxa kwenkosi yakithi ehlelo kaNazareth siyacela ukuma la obaba bethu bayobe sebesibusisela inkonzo sicela umushumayo nezwe livulelekile esihlabelelo esikhulu namashumi 56 sicela inkosi kusisizilayo amen Amazilazi
Yes,